angisebenzi kodwa ngintshela iqiniso nabahlali bemcimbi sikhathele ubuqilibeni qisho ubhululubeni la uyabo nje umcineka awuzongithola wena uzongizwa kahle ngizobuya ngifuna ngomsombuluko ukhiphe labantu abawu4 obaqhathe live ngifuna ukuboya ukuthi ufake obani ngidinga lo list maneni umuntu ezi ukhona la ku live asazi asikabazi abantu abakulayo asazi asabazi abantu abafakwe lapha sibazi twafakwe 4 sifuna ukwazi ukuthi obani akadedele ipost yabo ngomsombuluko mana wendaba ezitha uma afika izolo umfana oshaya ingomcineka la bathi nguye lo ubugoloko weyichaka la Sminoff angisiboni angazi yazi awusiselile akafakiwe lo Sminoff la Sminoff ukhona lo cula ingoma oyithanda kangaka mafika izolo kaweli akekho lethi uyabona lona wamanje ithi lo ngoma ngikhumbuza uyelo ithi manje ngikhuluma ngaye lo mfana lona washaya imiliyoni ngo 2 minutes kwathi bu odalethe akafakiwe ngo 2 minutes wonke akekho cabanga abayiqiniso lapha mangayekwa nje yena umongameli ukhona la uba mongameli mongameli omabhinga ngimboni sequla engathi naye angeke kwenzeke lutho umongameli engekho uyaqula ubhuti wakho njalo lona kodwa phela bukhona makuphatha uhlelo uzoba khona lapho asinakababone baphatha uhlelo ukuthi obani abazomfaka baphatha uhlelo njengamanje sikhuluma abantu abaqulayo bamfaka wena lapha kuphatheni kohlelo alikho nejongo la kaNongoma lethi lokhuzana lela kaNongoma hayi ngiblock ubaloke kanjani kodwa wesiswelile akubloke kanjani ngoba abantu bacelile bathi bacele kube wena ophekayo kwimpucuzeko nombuso wamaciko khabo ngithendo lwa manake le kuphela ngisengizongena kuyo ke lunguso umcineka mina le yakuphela ke awuthule ngiza ngizokutshela ke lapha ubhuti encane nosweet ngitshonisa kamfakanga nonto encane nosweet abekho umtshonisi ngambona kalembethe umtshonisi ngambona lapha kalembethe ngathi ungena umkhuhlane lapho umnyakale lokho ngambona ukuthi kalembethe ngathi egula noma ungena ushukela kumasi hayi musukudelela umngane wami hayi ngeke dade musukudelela umngane wami lo udisaster udisaster akaphilile kahle lo mfana wengengaka udisaster yena umngane wami mina nje umcineka iqabe phansi le post ayikho phela umcineka sigile kuyo kulonyaka hayibo imani le mpukuzeko le ukhona ugatsheni nangatsheni eduze kwangizwe useduze kwangiyasuka bona lo khona ugatsheni eduze kwekhansela ukhona ya sengiyambona ithosa lekhansela bese kuba ichunu nangiphakathi yena Thozani langa eliphethe indungo lethi ichunu Thozani langa lo hayi Thozani langa loano Thozani langa ichunu lingasayi shutha kubona lokho emehlweni kodwa ngcono ngoba ngamshiyanga nobhuti bahuphi uyaphi ubahuphe hayibo khohlwa la baba bamshiyeleni into encane ubhuti encane navigator ngempela awucabange khona navigator unavigate uphi hawu bashile lo mnwabo nalo hayibo sizwelile akekho akekho
Akekho siswelile. Bamqaqileke lo ngiyisa ingoma ngami. Amqaqileke le uNavigate. Angikhaleli nje kusana uNavigate mina. Ngiyela leyo nto leyo. Awunkosana. Qaqileke uNavigate. Wesiswelile. Hayi ngikhulumela. Sikhulumela limit la. Ungathi uNavigate- Sikhulumela amafikizolo. Sikhulumela lo mfana lo lembethu ubani? Umenzi. Umenzi. Asikhulumeli Navigator nje. Navigator akahambe eculela udlala umzimba kalimali ubhululwazi. Good. Hayi Mane- usali ukhona yini le bed?